kraj će biti vrlo tužan. Moj otac, Svetislav Hadži Ristić, je rođen i najveći deo svog života proveo u Peći. Prešao je u Beograd i nikada nije ostavio svoj rodni kraj, već ga je poveo sa sobom. Odmah po dolasku u Beograd počeo je da piše istoriju svog rodnog kraja. Kako je bilo teško napisati istoriju jednog takvog grada, kakav je bio grad Peć, pokazuje i način kako je pisao istoriju. Moj otac je prvo počeo sa događajima iz 20. veka, zadržavajući se do 1945. godine. Posle tog perioda nije više želeo da piše o istoriji Peći. Međutim, kompleksnost događaja u 20. veku i njihovo finale koje je bilo između dva rata u njegovoj istoriji, sadržini njegove istorije, nisu mogli da se izraze pišući samo o 20. veku. Jer isprepletanost događaja iz prethodnih vekova su nametnuli potrebu da on piše, da se vrati unazad. Tu knjigu je nazvao Letopis grada Peći, ostavio oko 2500 pisanih stranica i kao potporu svega toga što je pisao, napravio amaterskom svojom rukom plan ulica, kuća i nazive porodica koje su stanovale u tim kućama u Peći. I još je ostavio i zanate kojima su se oni bavili. Između ostalih mapa nalazi se i crtež naše stare kuće u kome se vidi da je planski zidana skrivnica za muškarce ako dođu Turci ili Albanci da ih traže. Jer znalo se koga traže da taj neće žive glave izaći. Pa se vidi lepo na crtežu gde je unapred predviđena kosina iza koje su mogli da se sakriju za vreme Drugog svjetskog rata, se sakrilo 9 duša i tu spasilo svoj život. Glavna tema u knjizi mog oca je bila ta surova borba srpskog naroda za opstanak na tim prostorima. Kad se ta knjiga pročita i sklopi, to je glavno što ostaje u čovečijem sećanju i u mozgu. Ta strašna i surova borba, bespoštedna, neverovatna borba. Međutim, u knjizi se vidi da je između dva rata, između Prvog i Drugog svjetskog rata, ona urodila plodom. I poenta knjige je optimistička. Taj je grad između dva rata predstavljao jedan srednje razvijeni srpski grad sa kompaktnom srpskom celinom u okviru grada, sa svim okolnim selima naseljenim isključivo srpskim stanovništvom. Živjeli su u zajednici sa Albancima i sa Turcima, kojih je onda bilo još dosta, u skladu, u miru. Koliko se iz te knjige vidi, a ja nisam istoričar i ne mogu da potvrdim nekim drugim podacima, a nisam ih čula, nikakvih nemira ni nemilih događaja nije tada bilo. Nešto uočljivo, upadljivo nije se tada dešavalo.
između etničkih grupa koje su onda postojale u Peći. Peć je doživjela znači uspon. Opet živeći tako u skladu sa ovim verskim centrima koji su bili u blizini Peći. Patrijaršija je živjela sa svojim stanovništvom, stanovništvo je živjelo sa njom. Patrijaršiju je branila svoj narod, ali je i narod branio nju. Nisu mogli oni da opstanu jedno bez drugog. Poenta cijele knjige je u tome. Da je to jedinstvo naroda i crkve održalo ovaj grad. Jer nijedan grad u Srbiji nema u svoje, bar ja, koliko ja znam, nema u svojoj neposrednoj blizini tako dva velika duhovna centra. Pogotovo toliko živa duhovna centra sa živim, vrelim životom koji onda izbijao iz tih centara. Tu su bile velike prepisivačke škole, tu su sedeli patrijarsi koji su vodili srpsku državu i koji su u vreme ropstva pod Turcima bili jedini priznati predstavnici srpskog naroda. Jer Turci su jedino sveštena lica priznavali kao svoje sagovornike. Stare srpske porodice u Peći su imale po pravilu skoro svaka dosta prostrane kuće. Jer je Metohija kao kotlina pružala to prostranstvo. Tu nije bilo mnogo visokih, uskih kuća, nije bilo strmina, nego je to bila plodna, fina ravnica prošarana pitkom vodom koja se slivala s Prokletija, bistrom, lepom vodom i pružala je mogućnost izgradnje prostranih kuća. Te su sve kuće bile opasane divnim baštama. Nisu bile tesno zbijene jedna uz drugu. Bašta je svaka kao specifičnost imala svoje kapidžike, kako se to onda zvalo. To su mala vratanca kroz koja se moglo bežati u slučaju nužde. Jer to je onaj strah još iz vremena turskog doba je ostavio veliki uticaj na arhitekturu tog grada. Sve te kuće su imale po jednu veliku sobu koja je bila najlepšu sobu koja se pripremala za goste, u kojoj po pravilu niko nije spavao. Nego je ta soba bila određena za goste kad dođu i za molitve. Svaka od tih soba je imala po jedan čitav zid uređen u ikonama. Na sredini je obično bio ikonostas sa ikonom slave koju je ta kuća slavila, a pored nje su bile ikone donete u hadžijskim kućama, kojih je bilo dosta u Peći, ikone donete iz Jerusalima. To su bile ogromne ikone, pa ikone ili, ne znam, freske. To su bile ikone, u stvari, slikane bojom na platnu sa prizorima iz Novog Zaveta. Ikone velike 2 metra sa 1,5 metra, recimo, visine, 2 metra širine sa 1,5 metra visine. One su u vidu trube donošene iz Jerusalima, bile okačene na zidovima i tu je cela porodica se molila kad su bili verski praznici ili svake večeri i svakog jutra. U mojoj kući se svakog jutra palilo kandilo. To je bila obaveza ovog domaćina kuće, samo domaćina kuće. I ceo taj život koji se vodio u tim kućama, vodio se u skladu sa strogim pravilima verskog života koji je onda vladao. Ali mislim da je Peć jedna od najzapadnijih gradova Evrope u kome se vodio taj vizantijski način života. Kako se narod tog kraja dovijao da opstane, jedan od primjera može da posluži i život mog pradede. Moj pradeda je bio ugledan pećki trgovac u drugoj polovini 19. veka, kad se i Pećka čaršija inače veoma živo i lepo razvila. Sve do Prizrenske lige. Međutim, od Prizrenske lige je, već sam rekla, počeo taj teror. Narod se dovijao kako je znao i umeo da opstane. I oni su jednog dana, kad je postalo već neizdrživo, ne samo zbog terora koji je prouzrokovao nesigurnost ljudi, nego i zbog velikog siromaštva koje je onda samim tim prouzrokovano bilo u metohijskim manastirima. Onda se dogovori moj pradeda Hadži Risto Marković i
iguman Devičkog manastira, Emanuel Ristić-Tetovac, da odu zajedno u Rusiju. Izdejstvuje pomoć koja je bila potrebna za metohijske manastire i za grad Peć. U svom šupljem štapu nosio je tajna dokumenta koja mu je crkva onda dala da prenese do ruskog dvora, u kome su bili sve podaci o strašnim stradanjima Srba. Gde su oni mogli drugo da idu nego u veliku carsku pravoslavnu Rusiju, koja je onda bila najveća sila. Morali su jedino od njih da traže pomoć. Vratio se sa ogromnim darovima iz Rusije, sa ogromnim fondom knjiga, sa ogromnim brojem knjiga koje je doneo, koje su bile potrebne za liturgiju u ono vreme. Jer patrijaršija ni knjiga nije imala dovoljno u to vreme. I ne samo za patrijaršiju, i za Dečan, i za sve metohijske manastire. I zbog toga bude osumnjičen, bude sumnjiv Turcima, jer je on rekao da ide samo za crkvene potrebe. Međutim, ruski dvor je urgirao preko turske porte da se utiče na Albance, da ne zlostavljaju više Srbe. To mu nisu mogli Albanci zaboraviti, mom pradedi. I u vreme kad je se molio Bogu ispred ikone, opali puška i udari pravo u ikonu Majke Božje. Promaši mog pradedu. Hteli su da ga ubiju, ali nisu uspjeli. Spasila ga Majka Božja kako su onda svi oni smatrali. Zbog tih svojih zasluga on je i sahranjen u porti manastira Pećke patrijaršije. Taj predratni život sa stanovnicima drugih veroispovesti i drugih narodnosti nastavio se normalno i posle rata. Ja kao devojka nikada nisam imala nikakvih problema. Ni moje drugarice, koliko ja znam, nismo imali nikakvih sukoba ni problema. Jesu bile šetnje na Korzovu odvojene, toga se dobro sećam. Bilo je jedno šetalište za Srbe i jedno za Albance, ali nije bilo konflikata međusobnih. Tada nije bilo. Ovaj posljednji rat se razlikuje suštinski od prethodnih ratova. Razlikuje se po tome što se sukobile dve neverničke vojske. Jedna nevernička vojska je rušila svetinje drugoj neverničkoj vojsci. I zbog toga su stradali mnogi srpski manastiri u Metohiji, a verovatno i džamije. Bio sam na neki način svedok svega onoga što je polako dovodilo do 99. i do one tužne slike na Gazimestanu 10 godina posle one čuvene obmane, to jest čuvene za one koji su umeli da vide obmane, znači od ljudi koji su videli da Slobodan Milošević nije došao da celiva mošti svetog kneza Lazara i čuli onaj njegov govor, shvatili su da je on izdajnik, da on nije, a mogao je da bude kao Nemanja i da bude vođa čitavog naroda, jer veliki narod se tada skupio. On je u stvari bio samo i ostao vođa partije. Naš cilj je da se izađe iz stanja mržnje, netrpeljivosti i nepoverenja. Naš cilj je da svi ljudi Kosova žive dobro. I zato prvo što u vezi s tim ciljem želim da vam kažem, drugovi, jeste da vi treba da ostanete ovde. Ovo je vaša zemlja, ovde su vaše kuće, vaše njive, vaše bašte, vaše uspomene. Nećete valjda napustiti svoju zemlju jer se u njoj teško živi, jer su vas pritisli nepravda i poniženje.
nije nikada bilo svojstveno duhu srpskog i crnogorskog naroda da ustukne pred preprekama, da se demobiliše kada treba da se bori, da se demorališe. Da se demorališe kad mu je teško. Treba da ostanete ovde i zbog svojih predaka, i zbog potomaka. Pretke biste obrukali, potomke razočarali. Za mene je nesumnjivo da je vlast u mnogome doprinula tome da, recimo, sad se govori o 2/3 Srba, 250.000, 200.000 koji su za poslednjih godinu, dve napustili Kosovo. Ali ne govori se za 200.000 Srba od 65. do 85. I tada je vlast činila kao i ona poslednje da Srbi ne samo da budu zaštićeni na Kosovu i Metohiji, da zaista tu svoju zemlju i svoje ognjišta ljube i budu bezbedni na njoj, nego da je napuštaju i na kraju došlo je do onog najgoreg. Mi nemamo u koga drugo da imamo poverenja, drugarice i drugovi, nego u nas same. I mi ćemo to rešiti. Jugoslavija i Srbija neće dati Kosovo. Mi smo stoički se borili protiv okupacionih NATO snaga i celoga sveta 75 dana i na kraju smo sa puno ponosna pobednički napustili Kosovo i Metohiju i ostavili narod da slavi tu pobedu. Naravno, on se zbunio, nije mu bilo jasna ta pobeda i mnogi, pošto su videli šta se dešavalo, pošto su videli da su obmanuti, da su uvučeni u sukob, mnogi ljudi ovde iz Peće su mobilisani i to je bio razlog da se oni uplaše. Pa mi smo radili neke stvari, mislili smo da ćemo da pobedimo, da se oslobodimo, da uradimo nešto, međutim, kada oni koji su trebali da brane narod, kada su oni otišli, šta je drugo narod mogao da uradi, nego da ode. U svakom slučaju, država je tako uradila, majstorski je to neko smislio u samom vrhu policije, vojske, države, da uradi onako kako je najgore moguće i po narod srpski pre svega, a onda i za drugi. Mislim, ti zločini su zaista toliko ucvelili, kao i svakog što bi ucvelili. I kogod želi da kaže kako su Albanci diskriminisani, nek dođe ovde u Metohiju, nek dođe ovde u Peć da vidi kako su oni diskriminisani, gde su ti mrtvi, gde su ti po zatvorima, gde su ti kojima je srpski narod ili Republika Srbija oduzeo pravo da ravnopravno žive. Nikada srpski narod ne bi kaljao svoj obraz. Ono što je najgore je bilo to, i to je takođe bilo nama jasno da će tako biti kada je počeo sukob da bude žešći, kada smo videli da se čini zlo, i zato ja nikad ne kažem
srpska vojska i srpska policija, jer to je bila jugoslovenska vojska, jugoslovenska policija, uopšte jugoslovenski antihrišćanski, ateistički, antiteistički duh u srpskom narodu koji se decenijama slagao i ulazio u misao i osjećanja i u delovanja našeg naroda i nažalost desilo se to da su se počinili zločini, da su se radile neke stvari za koje su mnogi monasi i mnogi ljudi govorili ne treba se čini, ne treba da se pale kuće, ne treba da se ubijaju žene i deca, ne treba tako. Vidjeli smo i to da će to baš suprotno da izazove, da će iskoristiti, da će to biti na korist Albancima koji naravno sad to kao neko bogatstvo iskorišćavaju. Evo i to ja svaki dan slušam. Toliko je, oni kažu, zločina urađeno da mi ne možemo to tako lako da oprostimo, da pređemo preko toga. I zaista jeste tako, kad oni kažu toliko dece, toliko žena. Ja znam da oni kažu i drugu stvar, da su oni u stvari zaborili za nezavisno Kosovo, ali u svakom slučaju i da su se borili i zato ne bi bilo opravdanja da se ubijaju žene, deca, starci. Za zločin nema opravdanja. Mi želimo da živimo u miru i mi želimo da živimo kao dobri susjedi, ali sigurno nećemo živjeti kao dobri susjedi dok oni iz svojih glava ne izbiju iluzije da će ikada uzeti 1 kvadratni santimetar Srbije. Nije lako sada nama, a pogotovo što još uvek ta ista vlast radi i dalje u kontinuitetu, znači još uvek oni ne pomišljaju da promene svoje mišljenje, da se pokaju, a narod, nadam se da će smoći snage da se konačno odrekne tog svog vođe koji ih vodi u propast. A želim da vam kažem da se ne brinete, da se ne plašite, da nikad nećemo dati Kosovo i da nikad ni Srbija ni srpski narod neće dati Kosovo. Tek sada može da se konstatuje jedna strašna činjenica koja upada odmah u oči. Jer koliko god da je bio teror Turaka strašan, progoni, tursko-albanski udruženi progoni tog stanovništva, nikada se nije desilo da u Peći nije bilo ni jednog Srbina. Uvek. I posle seobe pod Arsenijem, pod Čakabentom, za vreme Prizrenske lige, kada je iz Metohije otišlo 400.000 Srba, podatak koji se vrlo retko pominje, a koji je vrlo značajan, opet je ostalo Srba. Nikada se nije desilo da nije bilo Srba. Prvi svetski rat, drugi svetski rat, dobro poznati albanski zločini, koliko su se odvijali na tim prostorima i šta je sve bilo sa srpskim stanovništvom u to vreme. Kada su samo oni vršili te strašne zločine, a ne i Srbi. Opet je bilo srpskog stanovništva. Sada je prvi put takva situacija da nema ni jednog Srbina u Peći. To otpadanje Srba od pravoslavne vere je dovelo do komunizma. I čudni su putevi gospodnji. Kao što je sveti vladika Nikolaj razmišljao o tome, uneo se u misli svetog kneza Lazara, dok još mu nije odsečena glava na
bojnom kosu u polju i pitao se zašto se to dešava. Zašto to, Bože, ti dopuštaš da nam se ruše hramovi i da nas Turci porobljuju? I onda on odgovara u ime svetog kneza Lazara, zato što ste vi to sami već počeli da činite vašom neslugom, vašim lažnim hrišćanstvom. Izgleda da je tako i sa komunizmom. On je došao da bi se pokazao ko je vjera, a ko ne vjera. Sveti vladika Nikolaj misli da Bog još nije odbacio srpski narod i da Srbi još uvijek mogu da postanu Teodol, sluga Božji, i Hristodu, sluga Hristov. I onda kaže da bi to srpski narod mogao, kaže, okupaj se u 3 banje. Kaže, okupaj se u svojoj sveštenoj istoriji, jer, kaže, tvoji vladari su ostavili manastire, Pećku patrijaršiju, Dečane, Gračanicu, Sopoćane, Žiču i širom naše zemlje, tako divne zadužbine. Kaže, idi, okupaj se u toj tvojoj sveštenoj istoriji. Pa se, kaže, okupaj u tvojoj crkvi, koja je znala i umela uvek da bude uz taj narod i kroz tursko ropstvo. Čak i u tom turskom ropstvu bilo je perioda kada su se crkve obnavljale, kada je narod preživljavao i dovijao se na razne načine, ne samo pod Turcima, nego i pod zapadnim carevima. I kaže, okupaj se u svom prostom seljačkom i radničkom narodu, a to su oni ljudi koji su, recimo, se ovde na Kosovu i Metohiji pokazali mimo bezbožne jugoslovenske vojske, policije i raznih bezbožnika koji su došli ovde ne da ratuju, nego da pljačkaju, koji su štitili kuće Albanaca, svojih komšija, koji su stavljali život svoj na kocku da bi se pokazali u stvari ko je srpski vojnik i Srbin, pravoslavni. Nažalost, oni sada nisu u milosti, jer među Albancima je preovladalo taj strah. Sad Albanci više ne mogu ono da kažu besa pa da zaštite, jer se dešavalo da se ljudi ostali ovde pa na tu besu pa su izgubili život, možda se negde i kriju, ne kažem. Ali u svakom slučaju, sveti vladika Nikolaj kaže, pokaje se srpski narode, zapečali se, zaplači se, kaži, zgrešio sam to i to, pa će te Gospod pogledati i vaskrsnućeš opet. Yucatán.